Үйхада шара бөте шоудыкты базаров ылбыкты армын аймына атай саған қодымыға соқты хангелнетіға барылдашың мұны оңгірікші халтырғына қойылмеге қорын тұруғына болғынды болған Монголда Уровдышы Хоризулхын Альгадашия бронзовый призер Алтарганы 2024 Базаров ылбыкты борется с Александром Бродягиным, неоднократным чемпионом большого приза Алханай в своей весовой категории. Хынин елыжы архагешев, аңқырылтайға архарықтай. Да, Александр Бродягин занимает третье место в весовой категории до 70 килограмм. Альгадашия, Дольдыргай Намак. Победил Дамнин Зарук, Былик, Сурум Былик.